Muvyeyi wacu tuguhaye ikaze mu kiganiro. Yego urakoze. Mwabyutse gute se kwimishasho mu abaturage bose nimba wabashe kumenya amakuru yabo? Urakoze cyane. Twabyutse neza kwimishasho. Na amahoro. Urebye abantu bose kumwe na amahoro cyane. Nigiye cyumwero bishanga kubirasarurwa imyaka irumye ibishimbo ko birabimiteja ibindi no kubagara turi amahoro. Usibye ikibazo rusange mu karere mu gihugu ariko mishasho turi amahoro. Urakoze cyane hanyuma tutaraganira cyane reka kwanza ubanze wibwire niyenda ku muntu waba atakuzi baba bakwitande kugira none uganiriza abantu bakumenye. Ku mazina nitwa Mukinanyana Yaeli. Ngira ndirindi Imana yampaye nyuma ryanyihasha kandi giza cyane nkunda naje kubyara amasha mu rubyaro rwa 10. Nkaba ndi umumama wa Mishasho. Ndi umuturage wa Mishasho. Ndi mukire yagahwera ka umuturage wa Mishasho. Ikibanza nashingiremwe n'ubundi cyo ndimwo pagize imyaka 35. Ndumunyamende kabisa. Ti warushe wewe uba nguja muri ivyo bihugu bindi kukuntu abagore bakunda imishasha. Oya, nagiye. Ngenda nzindutse n'ubu ndazindukurutse narengize igihe narazindutse ariko ntabwo nabunze. Ntabwo kundi wacu. Yego. Murakoze. Hanyuma abantu bose baba bakeneye kumenya nenda situation rusange kuko wari uyikozeho nike kibazo ruvuze ngo usibye ikibazo rusange cyaba iki? Kibazo rusange dufite kibazo kizwi no kwese Munyamurenge. Habe niyo yo bari hafi n'uri kure. Kibazo rusange kirehari. Ikibazo cy'intambara tugize mu gihe kirekire. Zadukozeho zakoze ku babyeyi zakoze ku muntu wese wizina Munyamurenge ubwoko bw'Umunyamurenge cyo kibazo rusange navuze nyine kigikomeje gihe turacyari mu mwanya mubi cyane utaramera neza ariko turiho turatuye turakomeye kandi twarabyakiriye kandi turabyishimiye kuko aho tuvogera hose Imana ibishaka ko tuhanyura. Yego. Uvuze neza cyane kuko Umunyamurenge uri kure n'uri hafi ico kintu arakizi. Ariko baba bibaza ati se umuntu utuye mu Minembwe abamama batuye mu Minembwe ese murakishimye muracyafite imbaraga mumeze gute cyangwa muri abantu bababaye bihebye nka gute? Oya abatwumva abari hafi n'abari kure abakunzi ba Minembwe ndabizi nubwo turi mu kibazo hagati ariko bari kure ya Minembwe nibo bazi ikibazo cyane kuko bakitegeye twe kubera kubamwe hagati tuzo tunakimenya cyane kuko kera twamaze kwisanga mu kibazo hagati ariko abatwumva bari hafi n'abari kure turakomeye dufite ibyishimo tunezerewe kubi wacu ikibazo kirimo kuza kigasana kujya kuhame n'amazi kwibata turiho turatuje kandi nta maragi ihindura isura mu buryo bugiye butangaza ariko ibi etape yose turimo kwinjira umwanya wose turimo bwo wose turawishimye kandi tuvogera neza mwe n'imbaraga z'Imana tuzi ko bari kure badusengera akarusho bafite n'ibyo bashobora kuvuga ngo turakomeje kandi turahari. Murakoze cyane. Tukiraho ese muri ibi bihe by'intambara mwagize muri imyaka yose n'inkibihe bikomeye wibuka mushobora kuba mwaraciyemo byageze ku bantu bigera ku matungo bigera ku myaka banku bihuza twumve? Twaciye mu bihe bikomeye twebwe mu gace ka Minembwe ndibwira ko kundondo byatangiye imbere yacu ariko kuva ku minsi 26 y'ukwezi kwa kabiri 2019 kuva umunsi ntambara itangara mu Matanganika twari tuzi ngo ni mubungere usabira hekera aho ngaho kuva icyo gihe twagiye duhura n'intambara ziremereye nicyo gihe n'amatungo yatangiye kunyagwa ino mu karere kacu turimo amatungo aranyagwa tukibwira ngo amatungo nashiranti kwabaho turakomeza tubaho ndetse nasigaye mbyibutse neza ahura n'amapfa arapfa kugeza ahantu abantu bose bazoturwa kure bazosanga ahantu benshi butujaga hagiye haragiye haba amahembe akaba ari abantu bagenda bajabukira icyo gihe Imana yakidutambutsa ikindi ntazanibagirwa mu buzima bwanje byageze naho n'inka yasigaye kuva 2019 guhitsa 2020 mu mwisho w'umwaka 2020 niho inka yasigaye yasiye kandi kwabira
imfizi zirivuga zageze aho naho zitangara ziba nk'ibimeme ntizasakwabiye ziraceceka umunsi nka yabiye n'imfizi ikivuga abantu benshi bazi kugenzura twarabimenye kuko nazo zari zarumiwe biraceceka. Ikindi cyongeyeho twatarabona ingumba z'inka iyo myaka mvuze iki gihe cyose cyabaye gutyo tanka yaseko. Urakoze cyane ku mateka umaze kudusangiza. Hanyuma mama Yael twaje kugusura uvuye mu Rwanda nako uvuye mu rugenzi wanyuze mu Rwanda ugera i Bugande ugera muri Kenya. Wabonye abamama b'abanyamurenge, abagore bato, abana b'abakobwa, abamama bakuru. Ugize turifuza kuko wabasanisha n'abari hano, ese ubagereranije ubona umuco wabo umeze ute? Ese bakomeje umuco wa kinyamurenge cyangwa se hari ibyagiye bihinduka? Kandi urabizi kuko ubwoko iyo babureba cyangwa se umuco w'ubwoko ugaragarira ku gitsina gore, bimeze bite? Urakoze cyane. Abamama baririya hari abakomeje umuco wacu wa kinyamurenge kandi abawukomeje barawukomeje pe. Kaho nari ntuye muri Kenya uvuga cyane barawukomeje. Hari n'abawunaniye, hari n'abatawuzi. Hari abana b'abakobwa bagiye bavukira iriya bashakirwa iriya batawuzi pe, wenda akabura n'ababigisha. Noneho mu muco wacu wa kinyamurenge iyo warikaga umugeni hari ibyo wamwigishaga, hari ibyo yatukaga iwabo banyirasenge bamwishe n'ababyeyi biwe, n'ibyo yagiye akura hayabonanye n'ahayakora. Yamara kuza wamwarika ufite umukazana ukamwigisha ibindi by'umuco yasanze, ndetse abavuye mu muco w'ubukobwa yinjiye mu muco wo kuba umugore. Noneho kubera kuko ibihe bigiye bijana abantu, umuntu ari mu gusa n'aho atuye, ugasanga ari umwana wagiye ari mutoya yashikaga kuri iriya agashakirwa iriya. Yamara gushika yaje no gushaka ibintu nasanze iriya umwana w'umukobwa arashingirwa. Imodoka bamuzanye ngo bamucyuye bakamuzana n'isahani guhera ku mukubuzo gukubura n'ikibiriti cyo kwasa cyajoro n'imbabura. Ariyo gaze nasanze iriya bakoresha. Noneho yashika nta umwaritse atuye mu gipango kiwe kandi ariyo tiyoroha yegerana na nyirabukwe. Sanga imico igiye itandukanye cyane cyane mu bana b'abakobwa babyaye rimwe kabiri gatatu n'abandi bagiye bashakwa ndiriye tibafite umuco wa kinyamurenge kandi bahasanga ikindi kubera ibihe aho bagiye batura kibakikunda n'ihano ry'ababyeyi bakuru kuko arabakuru baravuze bakanwa ko umubyeyi kavamwe umukunuka aho kaba mwihano rikwiriye. Ariko ntibakunda iriya urasanga umubyeyi nahamagara umukobwa bazababwira ngo bashosho ngo amagambo yabashosho ntibaba bayakeneye, uko bamubwiye ngo amagambo y'abakecuru ntayo bashaka. Kandi urumva utumvise ihano ry'umubyeyi uguhanura ntabwo azamenya umuco. Sanga umuco uririye abawukomeje barawukomeje, abawutaye bamye bawuta. Uri mu Rwanda yajanye umuco w'abanyarwanda, uri mu Bugande yajanye umuco w'Abagande, uri muri Kenya yajanye umuco w'Abakenya. Aho kandi wawukomeje aririye yawukomeje kuruta wende akaja gusumza abasigaye hano. Ari niyo makuru nabo. Urakoze cyane kandi ndumva ibyo uvuze byose niko bimeze. Hanyuma ninkibiki wagaye kugira ngo niyenda n'ababyumva abantu bose si bamwe, hari babandi badashaka ihano badashaka kuryumva, hakaba n'abandi bashaka kurimenya. Ninkibiki wagaye mu buryo nyine bw'imibereho y'umumama w'umunyamurenge muri biriya bihugu? Ndatangira ku mwana w'umukobwa kuko umumama nimba ari umumama none nabaye umumama ariko nabaye umukobwa. Yego. Kandi kenshi abana b'abakobwa bakunda gukora izo babona abanyina babakora. Se bituma n'umwana yabaye mu rugo akaba gito mu rugo nako abantu bavuye bakunda kuba ngo se nyinakoze gute. Kuko haba hariho icyo bavugiye kwa kundi. Abana b'abakobwa baririya abenshi barambara nabi. Hari amahuza agomba kuba mu mazu aho bamwera inzoga mu mabare. Nasanze benshi bajana ku gatuti kuri rutari. Uze ku gatuti nuko mvuyiri urambabarira. Ino ntitubizi by'agatuti. Babijana kuri rutari kuko nimba vuze rutari ni buse n'igihe cyacu bageze bagira n'igihe umukutano ugiye kuba bageze bubaka za rutari z'ibitsinzi. Bakazubakira ibiti namwe mwari mutaravuka. Bakazihagararaho kandi abantu bakanezerwa bagafashwa n'ijambo ry'Imana. Ariko iriya bafite ahantu za rutari nziza
bakagira amajwi meza kuririmba bakagira umubiri mwiza kuko umwana waho ntiwosanga ko arashuwe n'igihuru ngo yagiye mu nkwi yakomeretse cyangwa ngo yagiye mu bigori wenda yahuye n'agakera mvuze agakera abantu batuye mu manembwe bazokumva mu gishanga ariko imibiri yabo binoze ariko yamara yaje kwambara tatandukanye ihuzu yo mu rugo n'ihuzu yo mu ikanisa kandi nimba mvuze gutyo si bose ariko nawe ugiye ari mu kwamagenda buherehere ndabigaye hari amakanisa amwe abungeri babereye maso ayo mahuza tutambuka hari imbere icyo ni kimwe ikindi kandi ku bagore uhere ku bagore bamfashe inyuma urabona je ndi umugore muzima umugore w'imyaka 53 maze kuba umugore ubwo rero ku bagore bamfashe inyuma nabandi bari nkanje hari abataye umucyo na hari abambara imyambaro itari iyabo bageze igihe umugore w'inkanje yifuza kwambara ihuzu y'imyaka umwana w'imyaka 10 akambara agahuzu kamubanye kamufashe agahuzu katamukwiriye yava aho ngaho ugasanga yambaye ipataro kandi iyo pataro afite abakwe iyo pataro afite abahungu bazambaye afite umugabo uyambaye cyo kintu ndakigaye kandi cyane hari ikindi kintu amakanzu yo sinayagaye cyane kuko wambaye ikazu ziza ikamwitsa umubiri aba yambaye kuko ine wacu tutaratangira kuyinjirana ariko ikanzu ntigira umugayo ikindi kandi cya gatatu ni ibintu byo guti bitambara mu mucyo wacu wa Kinyamurenge ntabwo twabonye umugore w'inkanje agenda ubuzira igitambara kandi bo babitaye bafite imisatsi yabo myiza barimbishije naratekereje iminsi nabagenzuye mbonda baba bashaka ngo imisatsi yabo iboneke kandi bafite umuruho taboroheye uko kutuburika bashi hano bo guhinga ibo ni imisatsi baburika urumva barahinduranya nimba umusatsi awusenganye kabiri amayinga abiri tiyo yifatinga rya gatatu ngo ase gusengana wa musatsi arahindura kandi batwaye amafaranga menshi mbona bafite isuku ariko noza umara umunsi biyinga akawukubitaho igitambara kuko ari nuko Pawulo nawe yabivuze habyandikamo tugendera ku ijambo ry'Imana umumama kwinjira nta gitambara iyo winjiye mu makanisa menshi ushaka kwitiranya umugore n'abagabo aho bicaye usibye ko nyine imisatsi y'abagore ifite ukuntu baba bayirimbishije ibibosha ariko kandi icyo kintu ntabwo nasanze ari umuco wa Kinyamurenge ni imico bagiye barahura kandi iyo mico yo kurahuraga izasigara iriya bazogaruka badusangiye hano nabonye ari imico kugenda bakoporora aho bagiye bashika hose yego urakoze cyane hanyuma uri umumama kandi ukaba n'umwungeri ese imyambaro hari aho ihuriye n'ubukirisitu cyangwa ni ikintu kijanye n'umuco gusa imyambaro ihuye n'ubukirisitu nako ijana kw'ijana kuko hari ibiranga abantu bari hanze n'abantu bari mu kanisa ubukirisitu bwo ni ibanga ubukirisitu ba mutima w'umuntu kandi mu mutima w'umuntu umwo nimwe Yesu azarambika umusani yagenzurira umuntu wese ariko kandi uko sohotse hanze nsa bigaragaza uwo ndiwe iyo uvuye mu nzu utikontororeye ngo umenye ihuzu ushobora gusohokana hanze iharibisha ubukirisitu bwawe kandi cyane butari buke kuko nasanze ari ibintu bambara amahuzu bakayambara ugasanga umuntu yasonesheje ihuzu igapfira kwa tayeri kandi akayirihira amafaranga menshi pe wenda ashaka gutambuka iriba yankiringiri nambaye ya makeya iba gatanga amafaranga menshi ariko ihuza akabwira tayeri ngo yice numara kuyica neza wumije ko shaba yose ishize kuyica umugongo wose usige gutyo bakavuga ngo sina upere ngo ntaruhera afite bwo tumahisha hani kandi kindi imyambarire y'umugore umugore iyo yambaye nabi agaragara nabi uzorebe no mu makwe nagiye mpambo niriya umuhungu wese washikije arambara wakiri muri dote ariko umukobwa wese washaka yambara ubusa urakoze ese kubera iki igitsina gore gikunda kwambara ubusa icyo kintu baba babiterwa niki ndabisubiza kuko umwuka bimpesha kubisubiza yego igituma igitsina gore gikunda kwambara ubusa abagore ni baderira abagore ni kigusha abagore ni beza kuko barungura imiryango kandi abagore nibo bazana ikintu kibaho cyose ku isi
n'ubu nyine je nkunze kubivuga kenshi yoba hatabaye kwambara nabi umugore wese akambara neza tagaragaza ubwambure n'ibyaha byobaye bike kandi iryo jambo rivuze ndikuye ko ndibaye umutima ariko iyo umugore yambara nabi abahaye ahamagara bari hanze bose ngo bamurebe kandi navuye iriya nibajije ikibazo ndavuga ngo se ko hari abagabo babungeri hakaba abagabo bakuru hakaba abagabo basaje kubera ko abagabo bamwe bake abandi barabakontorora adashobora gukontorora umugore agiye gusohoka mu nzu nimba umugore yabaye ikinani ariko aje gusohoka mu nzu umugabo bakamukontorora kuko hari imyambarire y'abagore iri hamwe na hano nagiye nsanga imwe nahizo iraturengana vuba cyane ariko biragoye uzitegereje umugabo niyo yambaye ishati ukavuga ngo umugabo yambaye ishati yambara ishati y'amaboko magufi afatira hanga mu kokora siko bimeze ariko turabona igitugu cy'umugabo ku musozi usanga umugabo yambaye yikwije none igitangaje n'amahuzu yacu yaradukwiriye wayisonesheje ukayishura amafaranga bayiretse kugira ngo agaragare ko yahararutse n'amahuzu yacu y'abagore bagiye mu mapataro amwe n'abagabo babo kandi ipataro ntiyabika umugore ngo ubone umugore arabereye ipataro umugore we yambara agiye kuzinduka akajyana mu modoka cyangwa agiye mu kazi ariko yaje mu ikanisa gusenga tayambara kuko kandi bagize gutyo amahuzu arabagoye bafite amahuzu niyo bo kwambara wenda n'amezi 10 agashira abatarayahitura kuri bamwe ariko kandi araguma hinduranye ariko naje kwinjira buri yatora satani muhuze aburi huza tora yambara ihuza tamweneye rero nkakubwira ngo gituma bambara nabi nukuba baderira no gushaka kugusha igihugu kugusha amatorero yego kugusha imihana iyo niyo mpamvu gusa kwambara nabi murakoze kandi abavuze ngo nimundebe uko nikomeze ugize neza hanyuma hari n'ikindi nienda abagabo baza bibaza usanga rimwe na rimwe igitsina gore kandi bagira irari ryinshi gusumba abagabo ese icyo kintu nacyo hari icyo waba ugitekerezaho igituma abagore bagira irari tugendera mu za basogokuruza mo hambere kuva igihe cya Eva mu ngobyi ya Edeni tuzi ko ndabizi ko nawe usumuzanditswe tuzi ko Adamu yaratuye mu mahoro mu mahoro aho kuva umunsi bamuremeye Imana yamubwiye ngo nabonye ko atari byiza ijuru rikaje inama ngo umuntu abe wenyine ikamuremera niyo munsi ikibazo cyinji abagore batagirira ari umugore wafashe ya mbere kuganira n'inzoka kandi Adamu yarabanye nazo mu ishamba tibagaze baganira ariko umugore agashiruka ubushishe kuganira n'inzoka inzoka uzibona ugahunguka mu mari imisozi yawe n'ubwira umutima wo kuyica azabanza akabanza kihinda akabanza agahunga akabona kugaruka akaja kuyica ariko atekereza ngo Eva yafashe umwanya munini kuganira n'inzoka yego abagore tituzatunyuka kanamanihira tuzatunyuka abagore babaye usaba mpampa uzorebe n'ubunyine inibacho ntozi ko ari mu bukene ariko umugore iyo afite n'ibihumbi 10 umugabo akagira nkibata akamubihagira ati ngizi dawe faranga nawe ure ubwawe bukene ufite ibihumbi 10 ibihumbi 20 iyo agiye gutanga isadaka cyangwa iyo agiye usakani kugura nkutuboga azabwira umugabo ngo se nta gihumbi wogira ngo mpeze ngureye imboga nta gihumbi wogira ngo mpeze ngure ntangi sadaka no agasa naho iyo bageje ko muri bya bihumbi 10 byabaye ibihumbi 10 yuko birimwo igihumbi habuzemo igihumbi byo bihumbi 9 ariko azakunda gusaba bagume gusaba muheze agume gusasaba niyo mpamvu bataza batosheka ni ukuva wa munsi baganiriye n'inzoka cyangwa n'ijya jambo nienda Imana yavuze ngo kwifuza kwiyo kuzaharizwa mu mugabo naye nyaje kubashira kubashika kuva umunsi yaganiriye n'inzoka ibyo baganiriye n'inzoka akaza akabicuranurira Adamu kandi Adamu watura kugenderwa n'Imana ntiyabitinya ntiyanabigenzura ntiyabzuza nicyo gituma n'ubu nyine amago menshi wenda amapurusa 80% abaho ibintu binandiranye cyangwa se 70% asige 30% wenda amago menshi abamwe ibintu binaniranye bituruka ku mugore kuko wa munsi Eva amaze kuganira n'inzoka Imana yamubwiye ijambo
iryo jambo uvuze yarambwiye ngo kwifuza kwawe kuzohazwa n'umugabo uzohora uhaye umusaba kuko icyo Imana yavuze ntawabasha kukirenga nta jambo kuko muri Bibiliya iyo urebye hariya mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo igice cya 5 iverse ya 17 hazavuga ngo Yesu niwe nyine azabivugira yaravuze sinyaze gukuraho amategeko sinyaze ngo no gukuraho amategeko atahubwo nazanywe no kuyakomeza aza kumanuka hagenda avuga amagambo aravuga ngo aho kuvuga ngo inyuguti imwe ive muri Bibiliya cyangwa agace k'inyuguti ahubwo isi n'ijuru zoba kuko muri aya mategeko ijambo Imana yone yivugiye ihaye ivuma Eva ngiyo ryarari ryaduheze ryari habe nubwo turi mu gihe cya Adamu wa kabiri ariko umugore yakomeje kuba uwirari uri mu gusanga umugore afite amahuzo atatosheka yaba yasonesheje iwatanyigira yabona n'amasono y'undi akaba ari yahekeraho ariko abona abagore batarashika ku musaraba abatarashika ku musaraba bakomeje ryarari ryo kumba kwifuza ibyo umugabo gusa mu mugabo agume gusazane agume gusa yakire ariko abashitse ku musaraba barahari kandi bazi gutunganya iby'imiryango urakoze cyane